John Kavial te laksong akan piak-piak tu dengar senior pastor pa boy kri minang ganin som. Kan sepayan piak-piak na alay mo. Pakat nu pakat. Kan sepayan piak na alay. Kan supaya bang nause. Okay, laksong kan piak-piak tu kan senior pastor pasise akabom tu sia mak nan sungo lunglom nak tempi kan nai.